أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف. Ikao ngamjung hundaye bahati mrilunge harma barnamaji hatu inu ikao ngarjoi tekeleza lelo harima ipaji hatu inu alwaqi alqamari bila qina ikao siwi para shikomori ukweli na uwezo wa aidan nazla paji ikao wa ushuhuliha wabitize mipango za hatu anu Mwenyezi Mungu kana hanyonsi pia wandu ikao ngamjukori dunga haramaze paji zonsi pia mke harama khair na amani o mahala nikao domlio biidhnillahi taala. Siku leo ngarijou mahadisi ikao muhimu no yoti muhimu haku walakin sotamani kana jari hadisi fikra ikao yoti de fikra ikao rikari andisa harma ze halaka ikao durandisa manakanga mushele yao rikari hadisi fikra namna je wando kwansi agenda ya daula, namna je wando kwansi siasa ya daula, rikari siasa yondani, rikari siasa yobonze yode fikra ikao rikari andisa harma halaka ya bira au emission ya bira riwasu ili harima fikra asasi ya msomnikane ambro vizora hadisi no ili halaka ijao jari hadisi ritimizi riwasu ili namna je wando kwansi agenda, namna je wando kwansi mushkila harma daula, namna je wando ko partager information, namna je wando ko renga theory wando renga qarari no ili wando wasuli harma ila natija ikao do wando wanzo regle o mushkila ikao do wahansi harima siasa ya he daula. طيب sionokana ika muhimu jiddan ribitse ilmu ikao yo ilmu muhimu harmaze fikra hizo no ili joshindari zirisaidie sisi wa Komori hiyala na zilandongo ikao do zijirio harmansi ya hatu Komori abasainu ho mustawa wa he siasa, ho mustawa wa he maisha, ho mustawa wa he daula bishekli naam ananga monao zijirio harma nsi ya hatu nezihezi wao Turnati, Nzwani, Mwali, Ngazija, Sambi, yani wanduwa bihanya makestion menji harima wakati kao ikaubidikana za akili za hatu zikensi haupolevu rifikiri hamwemweo ze masaili kao ngazihe yao bojuu abasainu harima siasa ya hatu ya Komori. Yo fikira muhimu harima masala ini lidhalika sinaunji ya harima ze sababu ikao zabarindi masala yanu ya hizi wabo juu question ya sambi, question ya ukutuzi, question ya heturnwati, yani majmua min almasaili ikao zihezi wabo juu hadaf itahwao awoshi itahwao mimi mtu makana shakhsiyan mshindo tirambu wakana unumbihanyo anzo utilo harimo ya akili ya Komori nzo itabishe za akili za Komori no ili wajobiti wa question ikao jomkinishia kana yo muhimu ikaido anzaele ho harimo itabli wa Komori jomkinisha wandu wake kwa zikubali lidhalika o muqaddima wa wasuli harimo qarari hamandiyo ladhimu wandu watie balbala, ladhimu wandu watie zaza, ladhimu wandu watie mashakili za akili programu na indinizo wandu wa wasuli harimo mahalani kwa wanzo wasuli lidhalika akili wa Komori ladhimu wandu wake hashiri harma masail hamandizo. طيب ya ilmu ikawa mjosanani isaidie ni yeleze mbabi tit harma fikra ikawa duyonanzao banu hindi namna je wandu wakorenga qarari ya daula. طيب namna je wandu wakopanga decision ya daula. طيب daula wakati ikawa baruha decision ladhimu mimi ikawa tiparise decision ila ladhimu niilewe namna je mimi mwanansi mkomori ikao tishie daula ya Komori warenge qarar jelikana mwishia harima ike mwishia harima ye intervention ikao ifanyuani conseiller wa hera isi al-ustadh Humedi Msaidie ya husuye question ya hera isi sambi ya mokana ladhimu yeye ya tahe udhuri sayo ya tolo eka
mishali yao hadisi ikao do yabira baina na baadhi za wandu ikao wako msuali rajule wa namna je qarari hamanda ila qarari ya dawla yatekeleziwa ukana emruola kana uruhabala paka tahenudhu mimi narenga na isha qarar hamadi namna jenjo ko shindani lewe qarari ya dawla hamadi bide mahadisi kao amjo sanani ninjie harmwe hadisi hiyo walakin namna njonjie harmwe hadisi ino amjo njia janibu ya kisaikolojia de janibu ya kinafsi de namna ikao la ujoko renge decision rekade waziri msaidie rekade rais wa he dawla namna jenjoko shindani lewe zabari hindi ya renga decision hamanda ino amrote siasa mbali na angalie nafsi ya moya hahe yeye na zilandongo ikao zimathirisha ya kutongeza ya renge decision ya mbukana emruwoi kana uroha banu paka tahe unzuri au iqarari renga harmwe dawla ino itijaha ya he dawla fulani nganzawe ike namna kadha lewe dawla Komori wakati wajawarenga qarar ukana ngarjo zimaze visa za hatuda sina Kenya lazima nielewe roto ye khalfia ya haki psychologie ni rais wa he dawla Mkomori ye khalfia ya haki psychologie namna jihata wawasili harima janib ya qarar hamadiyo yudo bani ni kusudi yao kana amhadisi janib ya kisaikolojia harima mahadisi kao donjoe hadisi ba tay heni qarar ya dawla ikaonga mjoiona irohe ghaliban si kwamba kana ila de qarar ya he dawla walakin kamda zama ngalie dawla ngabo mru ikaongu mathilishwe ye dawla mwanadamu ikaongu mathilishwe ye dawla lidhalika mwanadamu wala de joko renge qarari qarari ila we decision ila inasibishiwa ukana ila ya he dawla cha hakikatan emru ya renge qarari mwanadamu jumshaka rais wa dawla jumshaka directori jumshaka waziri conseiller almuhim anwe qarari itolwa ni mwanadamu mwanadamu walangena ndongo hindi ikao athirisha harimo hayati wahahe yeye kama mwanadamu zijumchongeza ukana yarenge qarari tainu yarensinu au yarenge decision tainu yarensi decision tainu fikira muhimu iyo ngarjuhelewa he janib ya kisaikolojia ya hemru ikao de urengwe decision bai yo fikira muhimu ifasiri ya ukana wanungu warengao qarari wanungu warengao decision ya dawla ifasiri yabo hindi ifasiri yabo dokana sisi nga sina besoin tainu ilo harmwe dawla ikarambangiyo harmwe dawla abodu wanansi ikarambangiyo harmwe dawla yo de he dawla wiyo de besoin ya he dawla de dawla ya hatu izo itahao au wa alaikum salam fundi wangu fundi Yusuf au ikarambakana de besoin ya huwa wanansi wa Komori ngwatahao hindi sayoshi tsahwao bala nganzo barengwa decision hiyala haila ndongo ikaudu wanansi watahao ngabanzo barengwa decision ya he dawla ya Komori hazla ndongo ikaula dhimu zikaye harima ya dawla ya Komori bimana qarari decision ya dawla iyo ngejibuo besoin ikaungi harima wanansi au besoin ikaungi harima ya dawla lidhalika nganzao warengwa qarari harima ensi ude fikira ya pili ikara magara nzuri renge qarari efasiri yabo dokana gasina badili zinji ngabo yinu ibakusha kana engar joko tsunguwa ndai wanansi wa Komori wajitamka ukana ngaritsa hao demokrasi mna wajitamkana mnaje wafanya manifestation warongo wa haramaze media wabeha barua wafanya namna ya idrabu wazia kwa tufanya hazi almuhimu wabehe barua ya hao kana sisi gartsa hao demokrasi
namna wawasulishe fikra ya hao de namna razitekeleza daula wele wa namnaje ukana ila besoin za wananchi lazima warengwa karari namna jerjo korenge karari yabanga sina ukana ya imangarjo wanika demokrasi ya imakarna unika demokrasi ya imangarjo fanya khutwa tayini nasinaze badili lakini ya daula lazimu ifikiri ye badil al-afdal ya kairi ikao kena urenga juhudi kena ula tamali ngejo hakikisha ze besoin ikao dezitahao yodi namna ikangarambao qarar ngasina majmua min al-badail al-mutaha ikao ngasina zindu na badili ikao ngizo harimwe tableau wakati ikao ngaranzori fikiri renge decision ili regle mushkila ikao yo mushkila ulu harmayensi o mushkila ula woka hala shekil ya besoin ya daula au besoin ya huwa nansi fikira muhimu wakomo طيب lihana harima ya ilm science ya urenga decision si makana de qarar al-aqlani de qarar ikaunge jurengo he akili ihana khutwat ihana na tap kamjo dungaino ni wasulino hata ni wasuli harma iqrar ikawsoma qarar aqlani sinauzi njia hakuma na nganzo wakati mwingi na bwa mwanzo nifanye mukhtasar ya hadisino maana hiyo muhimu no ilirjerelewe wakati njoko hadisi namna je wangu ko hansi agenda ikangar hansi agenda maana bwa nganzo qarar ya dawla lidhalika demana nasabikina makana na relewe fasirikana wangu warenga qarari ya dawla طيب ikangar renga qarar ikao qarar aqlani abola dimuri bi jihati kana hamasi sima tajiri fanyo business ti toralikume la dimuni parsera ralinsan ti fanye khutwa inu abola dimuni parse muqabili hayo hindi le hasara auni hunde faida yode fasirikana de qarar aqlani wakati kao gamju hansio mushkila nifikirize abadi za ho mushkila o mushkila unungonda ho mushkila wondani unu mushkila wobonze wandu ikawa wasababisho mushkila unu wandu hindi o wandu ikawa wasaidio mushkila unu wandu hindi o mushkila unungo joru wasulisha harma mahala ni hindi sayoni kensi na angalekana ekatsirenge decision inu o mushkila ngo joru igliha nuswa hao au ngo joru igliha pia ekatsirenge inu abwe khasarangi okadha wa ila sio makana qarari ya tali wa namna hiyo yuhama qararun aqlani yufikira muhimu طيب abahainu ye dawla ya Komori wajan wanzo warenge qarari ikaunge jounji harmo mujtamai wa hatu wa Komori reke qarari yondani reke qarari yoyo bonze bimana qarari rengwao ngetushewo mushkila hondani bimana qarari rengwao ngetushewo mushkila hobonze ikawo mushkila huo wa hatu sina dawla wa hatu sina agensi wa hatu sina organisation garanzao reglo mushkila ula rihunde faida ya hensi ya hatu rekado ndani kado bonze طيب gasnaila ikuwa makade nudhum al-aliyat lisinat al-qarar e janibi nafsi de janibi he psychologie ejo korenge qarar ya he dawla di rais wa he dawla donc abola dhimuna angalie psychologie emruoi namna jia jokorenga qarari ikao gejo konjia hondani qarari yonga anzo iregle mushkila waho sonika mithal mushkila waho msomo wa Komori abo sina mushkila msomo harmansi hatu Komori rais wa dawla wanzo yarenge decision ya huso msomo yarengezo msomo ya msomo baki namna yini ngamanzo nrejei naangalie nafsi ya mo ya hera iswa dawla na zilandongo ikawa zomtongeza yarenge qarar si hambakana de nafsiyat ya he qarar sani al-qarari au mutakhidh al-qarar jokorenge decision maduna angalie yemru yasoma au timru yasoma ekayemru yasoma taban abonge jomkinishiha wa Komori wa imagine kana mru yasoma
laala ngusojo saidia msomo yofikira mwana pai oi omsomo wanzu urengwe decision msomo wa haju hau msomo wa hambani lazima angalie rais wa daula waziri directori hatimize misomo ya hahe wabitali ngujo saidia wandua wasuli misomo ya haju au kana usaidia izo zonsi pia ngamwangaliwe nafsi ya moya rais wa daula waziri directori ikawanza renge decision harima qararila kejon shinda inike image nike sura inike picha ukana decision ngujo renga namna kadha hawe decision ukana renga namna kadha hasibabu daila nafsi ya hahe ikawa mjoi durusu haula he janibu ya homsomo wa hahe yomonzi pai lazima nreje hayati wa hahe namna ya kamoto kabandu ikawa humjua namna ya kusoma hoshioni hakamhodari hakatoto hadotawa kajado hendo honze kajado beheya hoa kajado zonsi pi hadore ngwaza mvuye bewa hadobiwa hadobi zonsi pia ngazijunika image welewe mruoi ikao de ulone masiri ya haho ujokorenga decision ya daula ya husu qadhiya muayyana lidhalika hiyo fikira muhimu jiddan harmu science politique yo muhimu osoni matu osoma qarari ya daula sharangalie mrikao do jokorenge iqrar de nafsi ya moya hai motsi rangalio hayati utoto wa hai hayenshi hayati utoto wa kirafahia hayenshinro hayenshi hayati wa kasi tabika tabu harmo hayati wa hahe namna ya enshi ya joto ngezarenge qarari ikaonge jo saidia o mushtama ikaurendele uso fikira muhimu wa komori maana kana sisi sikardunji harmwezi masaili hizo na hizo fikira muhimu ikaonga zo saidia wa analizi siasa yo fikira muhimu طيب lazima value ikawe mdo yo uzibali wayo ihtarimu msomo au ihtarimu msomo wayo ihtarimu mdo yasoma au ihtarimu mdo yasoma ze values zile ikaungizo naye mru waye wakati ikaungu jueleshizi wa qarar ya husu ya msomo avonga rjoshi ndare lewe ukane mru wengu jorenga decision kadha hau ya rent decision kadha hasibabu da zila value ize volume ikaungenizo za husuye qadhiya ile ikaudo ya eleshiwa yo usoni mwa yohtarimu wasoma wanazioni msomo yo usoma yo bukine yo maarifa yo jibwa nayo hauye kajibwa nayo yo zozo pia azonika fikra muhimu ize value alonizo ya pili iada ne mila ikao yimlele hal iada ne mila yimlele kana ya tsengele harma janib ya msomo amdugo mithali ya msomo shabu hina mdugo jumkini shato mithali ya hahe yimsaidi ya angalie msomo ya jiviwe harma usoma ya kena maarifa awe adati de namne amle la yimlela kana ladhimu ukemshonje ladhimu pema ile na mtuzirile ladhimu kakuja kaza kiemba ho ladhimu kunostahilwa ekahusomo beke wasuli daraja ya haju kujafanya ada wewe timruwa hinru wewe kutina imani wewe gojonda mroni kakujafanya ada yude namna ya ada ikao ngepusewe mwanadamu ujukorenge decision yarenge qarari wakati ikao heleshwa qarar hamaya husumsomo nirejei ada nemila ikao de yamlela ada nemila ikao de yamlela yohumpuse harima janibu ya msomo au yeke mpuse harima janibu ya msomo ndishidani leo wakati ajukorenge qarari ni decision ya haya yofikira muhimu amanzola angalie mruwae des volume ya lonizo za husuye question kaudo ya hadisio do hayati wa hahe namna ya enshi mwema ti mwema kasi dia adane mila ikaudo ya mlela umuhimu dazila muataqadat de akida loniyo rekadi akida ikaungiyo janibu ya kisiasa rekadi akida ikaungiyo janibu ya kisosioloji rekadi akida ikaungiyo janibu ya kidini ikaungwa abudio ya Mungu ikao duo ya mtamani lazima nielewe akida ikao do ya loniyo karamba di akida kisiasa abo lazima angalie parti politique ikao do ya liyo wa aminio hindi wo maendeleo yanti
harme janibu ya msomo hau yotsi diho walio wo ya akida ya he parti politiki la do dhulma he daula ya akida ilo harme parti politiki la do maendeleo harme nsi au hindi nadhi munelewa de akida ikawe ipange parti politiki ikawe mrujo korenge decision ndio harima ye shamasha ki politiki shila ikatselewa abamjo shinani imagine decision ikawe ngejo korengwa harima nsi yofikira muhimu wakomo tai de akida ikaungi harmo mushtama wa hatu komor sisi wa komor si tukuzamri yasoma siasa mathalan nsoma ruasome dini maana wao tukuziwa ila abad alhudud nyuona wapara wende wafanya zaima wende wafanye wasome hitima ala fikra amjuza baban wa ana hur fi hada tafkir miminga ngamino hurriya nifikire namna hiyo hitima azaima misona kazi la pia labatan de maana kana Mwenyezi Mungu katsuri nike tawfik komo ndere soma hitima Qur'ani sore ngo kana rengo simo hitima yo Mwenyezi Mungu kana umjibuni hapa la hitima wala azaima wala hizo nsipi lakini nganzo ikhlas harma mas'ala lidhalika shamru amna soma hitima kulluha khuzabalat bitabiat alhal طيب amanzone lewe ya akida ikawa ipange mruoi namna elewao ze nusus ze nas ne aya ne ze hadisi za mtume ikawa zisisiziwa zijezi ende so mushtama yeye nguzelewa namnaje kuelewa aya Qur'ani namnaje kwa aplike Qur'ani namnaje kwa aplike ze hadisi yozo aplike namnaje eze aya zile kao nguzisomo musomo aya ikawa zomsaidia ya developer mushtama msomo au ngusenda rengeze aya ikawa deza waadhibu العذاب القبر ni adhabu nari na hizo nsipi ana ndadhimu nelewe fikra amali woi mjoko renge decision ze aya ni ze Qur'ani ni hadisi ikao yourakizi haku yaje adozi soma wakati ya rongo wao yourakizi aya hindi daima nyisona kana era iswahe daula yeso do ambe kana nshukuru neema kakamja shukurie neema bwa komoriansi pia ngamjo fama kafiri ngamjo kilomroni badiyeye basi daima nifishie namna hii abo yo fikira asasi na dimunelewe era iswahe daula waziri wa daula ikao ngurongo en wakati ya rongo wao eto hadisi fikira ya neema na bungu tsanganyo fikira ya neema na bungu ayazinji harmo Qur'an ikao ngazi hadisi harmo maendeleo ayazindisi harmo dhulma ngabo aya za hadisi ukana wake usawa na maisha mema ngabo aya za hadisi ukana wake uadilifu shaye mtungora kizi ukana lazima ndoshukura neema ejonike mentalite namna ya mruoi ya elewawe Qur'ani ya elewawe ze hadisi halafu wakati ya rengao decision ya he daula amjushinani lewe mahala nikao duanzo ya waswidi yofikira muhimu wako طيب hadisi ze mu'taqadati bihadisi ila thaqafa de thaqafa ya loni yo yeye mru muthaqaf mrikaonge na maarifa maarifa ya haheila nge jomsaidia no ili ya shinde ya saidie qarari jo kanjema harmensi yo fikira muhimu idhan wakati ndio na qarar ilo harme daula wewe bomkomori ikao joshi qarari jo tolwa lazimu angalie mrikao de yatowe qarari yinu yatowe decision yinu wangalie psychologia emruoi nafsi ya moya haheye sayonda bojushinda unique basira welewe mahala nikao kwanzo ya wasili harmo iqrari la wasinakana hutabia lazimun rejei harmo hayati wahahe lazimun rejei harmo msomo wahahe lazimun rejei harmo zila valeur ya lonizo lazimun rejei harmo za akida loniyo lazimun rejei harmo zila parti politique kaunge ngenizo haungi harmazo na zila ndongo ikaada ne mila ikao ngazi mwedesao yo fikira muhimu طيب wanati nebia ikaungu yenshinge jomu jailiarenge qarari ikaunge joka muwafaka nebia ni wanansi naam daiman wakati kao tsuono daula warengao decision kana wanzo wahalalishe purunku shahula
vinyo, bange na hizo si pia abola timina ngalo mujtama. Hal o mujtama wula mujtama ikawa wokubali ndoko hamadiso wa ideology yani mu'taqad waloni wala maburunko au kala maburunko. Lazimune leo kana yebia no mujtama yo juz'u ya utsongezera iswa dawla waziri dhamana yarengi qarari ikao ngejoka ya muwafiki no mujtama ikao do yaliyo na imagine abasa inu rende Makka rendera to qarari ukana wanruwa dobuliwa wadonjia na buteza vinyo Makka la yazbu abada kenomkinishiha abadan hasiba dokana mujtama ni mu'taqad walonyo ngezi harazao fikra ama izo. Idhan qarari joko rengwa ne dawla ne dhamana wa dawla ngejoka muwafiki ne bia ya hatu. Sisi lazima rangalie bia ya hatu wa mujtamai wa hatu neze qarari kaunga zirengwao abasa inu lazima relewekana fikra hiyo yo fikra muhimu jiddan yake qarari ngejoka muwafiki na hizo ikao do rizi wanao ne bia ya hatu ne mahalani ne aqila ikao do sisiri yeloni yo fikra muhimu jiddan harma masala hii. طيب رجع هرما فكرة مهم جدا نمناجه ريكو حديثي سيكولوجيا. طيب أبس هاي نغسي هرما قرار إكاوي قراري نونجي جوكو رواني الدولة يحوسو زي ريلاسيون زهاتو سينا دولة يا ساتينا سينا أورغانيزاسيون زا ساتينا نمناجه يكو بيدير زليو كارجوكو بيدير رجي هرما إلا سيكولوجي ya he dawla ya hatu ya he madhamana wa hatu sayonda borjushinda relewe qarari ikaunge jo urengwa ne dawla ya hatu hiyala ya he fikra kaudo yanzoi wasulishiwa harmo mahalani kaudo yanzori wasuli fikra muhimu. طيب harmazi relation internationali abola dimunelewe dawla mathalani karenge dawla ya Faransa ye ideology psychologian era isim Faransa dawla Faransa ye ideology liyo harme dawla ila ikaunge joka ya muwafiki ne dawla ya hatu sayor jo shinare lewe decision ikaunge jo rengwane dawla Komori jo touche Faransa awe karari jo rengwane Faransa jo touche dawla ya hatu Komori amazone lewe se fikre kaudura zitekelezo mandoni harimaze dawla zombili de ideology ya dawla de psychologie ya nemrikangu ende so ye dawla naboli de jo tsongeza kana mimi nelewe qarari ya Macron ikaunge jo rengo Komori. Hal qarari yombo angalio kana sisi dawla ratimizi sovereignte au sisi dawla ikaw sisi sovereignte. Hal angalio rais wa dawla hatu kana wala rais watani namdulona watani wa hensi haya ngusi kuona kana wala mdu fanya korompi pianga jonge zomnika image. Lidhalika hizo nsipia lazimur doza angalia psychologian harmaze janibu hizo no ilinjoshinane lewe decision kaude rengwao harima ya dawla lazimuna angalie dawla inu ne dawla ya hatu ze fikra ikao zipange dawla inu ne ze fikra ikao zipange dawla hatu wakati ikao ngarjonji harma relation ze hatu sina yo fikra muhimu jiddan lazimuna lewe fikra muhimu ukana harmaze relation international ya imanga mjokana relations jokana msaidilano ya imanga mjonji harma relation kaunga mjonji harma tawatur na mashaka na mabaya no ili hene mbuye hakikishe ze intereka udazita hao mabaya ngandi sauna mnaje maishiliano ngandi sauna mnaje harima ze relation. Lidhalika fikran hadisio banu fikre kao nganza mkesi hamwe mweu melewe mananzo ni wasui nganzao ni some nelewe kana ze relation zilo harmwe dunia baina dawla na dawla azorenga shakli mbili ya imma wake msaidilano taawun ya imma wake la taawun watike msaidilano. Lidhalika mimi njoko renge decision lazimune lewe fikra hamadi yo fikra muhimu jiddan wa Komori yodo banu kana sisi wa Komori ngari latao ye basira ya hatu wakati kaunga rengao decision gonze kartuso maze dawla za satena
ikao ngaranzore ndera fanya relations za hatu sinao rasome ideology yao, rasome akida ya hao, rasome ze parti politique walonizo. Aidan umushkila al-asasiya uliyo lokana hata wala madhamana waliyo harmaze ntizila kwa sushinda usaidia ye ntia hatu harima maarifa yejo usaidia ntia hatu irenge decision njema harima ezijirio harima dunia au da harima edawla ila ala sabili mithal na mchorenge safara ya hatu ilo Paris maalumati hindi ikaunge kadimishao harima dawla Komori ijo tonza Komori renge decision juka njema ya husuye diaspora hatu ilo Komori kusonme dawla Faransa matalibu hindi bezo hindi wa Komori wazita hawa harmensi ya Faransa talama yodu vanu walu wa Komori wenji talama ukana yo dawla ikaori kana mushkila hatu sinao talama ukana yo dawla ikaungasi harima relation hatu sinao dawla muhimu ya kobidi ukana ye safara ya hatu ne ambasadi ya hatu ilo Paris yishuhulie na fikra hamadizo isaidie ye fere étranger hatu Komori ni riasa ya hatu Komori wajorenga qarar zijo saidie diaspora hula ukana ulado mahalani ka walala relation ka ungeti yao ekonomi harima ensi ya hatu Komori. Nifikira muhimu harima masala hii. Tayeb. Daiman ikamda zama ngali harima ze relation internationale wakati kaunga barengo qarari ya imangajorenga qarari kaunge jonji harima janibe ekonomi qarari kaunge jonji harima janibe sociologie qarari kaunge jonji harima janibe ya kisiasa qarari kaunge jonji harima janibe ya msomo na janibe zinji cha hizo dize principal muhimu lidhalika wala dimurelewe ideologie ya ekonomi ikaunge desawe dawla ijoshinda ineleze nelewe qarari namna je ya rengo namna je ya pangwa dobi ya pange decision yin hal wanu wikaungwa nzao ngwaona intere awinu de dawla wiyo ikanga moshele yao zira hadisi kana dazila shabakat ikaw zoka ya harime dawla ikaw wasindi he dawla wende warenge decision abale decision ila si he dawla shaila ho wangu ikaw dwalo dingoni mwe dawla si ambakana shabakat ikanga moshele yao hadisi ra hadisi juzi shabaka ikaw yokabonze keti harime serikali ngwafanya ngo ikaw iladhimwe dawla warenge decision shabaka ikaw woka harime dawla wafanyeze ndongo shabalaze decisions zirengwa bala zilaza hawo faida nafsi za hao au shabaka ikaunge singo pangwa ne dawla wiyo hawiyo no ili wowo wahakikisha zila entere ikaw wowo dwazita hao. Fikira muhimu lidhalik henu wakati ikawe dawla ngerengao decision ya ekonomi bonze decision ya sociology bonze decision ya thaqafa siasa ladhimure lewe fikra amandiyo harmajani bu muhimu no ili njwelewe iqarari yinu ngejori wasuishanda hubi nishinde na analize ala al-aqal nelewe umahala nikao ladhimu ntasarafi namna yinu ladhimu ntasaraf namna yinu. Fikra muhimu harma masala yi ladhimu katikao ye dawla ya hatu ngerengao qarar decision bonze yabo ladhimu muhimu anansi psikolojia nshinde nelewe ukana hindi sisi qarari yinu nganzawo ye intere general ya hensi ya hatu si hambakana de maslaha alwatani lazimuni elewe fikira hiyo lazimuni elewe ukana ngabo tawazun wakitawazun emizani sawa takriban ukana leo ekarende ngarengao decision harima ye dawla ya hatu Kenya decision joko renga sawa ne decision ya hatu Komori wakitawazun ala al-aqal. Fikira muhimu harima masala wakitawazun افتح الباب وكتوازن هرما المسألة هي فكرة مهم جدا هرما علي. طيب فكرة في غاية الأهمية الفكرة ساتنا لو كان لازم نلوي النظام الدولي للسياسة يا هي الدنيا نلوي سياسة ماريكاني سياسة فرا is la pays puissance ikaw heni mahalani nga mtungo wa Paris. Ladhimuni lewe amni alqawmi, siyama de amni alqawmi.
de amani ya dunia lazima releweze fikra hizo amwendo au harakifu no ili msijoleta harma fikra hii. Idhan wakati kaunga barengo qarari ya daula lazima mina fikra ikao lazima zike hadir harma ya akili yangu ndio shindani fasire qarari ndio shindani elewe decision hii e decision ila ikangere ngwa ndani nganzo ni elewe psychologia ye mrikao de juko renge decision e decision ila kangere ngwa decision yo bonze abola dimuni some daula ila e ideologie ne mrikao juko renge qarari ila psychologia ne parti politique ne thaqafa ilo harmanti ila la dimuni elewe tawazuni kobidika harmaze relation la dimuni elewe maslaha ya he daula des intérêts généraux la dimuni elewe ukana de amani kaunga nzoi parihaniana harma dunia lazima nelewe ila nidham ne system ikao de endesi wao harima dunia zo pia nzo maarifa wandu wakensi wazifikiri no ile ndo wasuli harima qarari ikao do nzo wairenge طيب fikiri yararu namna jo ndo kopanga siasa au ndo kopanga qarari dasnazla theory ikao ngazo usaidia wakati ikao nzo renge qarari reka qarari yondani reka qarari yobonze theory zinji asna theory kao sio mbadi qararu ikaunge jumji harmajani ikaunge jo analyse qarari gejo analyse ila decision kao do yarengwa sayone analyse decision kana decision ndio njema irengwa hamaayir irengwa ha fikra irengwa ha akili amjo analyse decision yo ngasni theory ikao ngejuo hansi ukana mime mwanzo nifanye taqyim amanzo naangalie decision yenu ngejor ni kafaida au kenor ni kafaida e decision yenu irijana marunda au kejana marunda fikira mbili asasia wa Komoro heni decision jorengo rekala mustawa hondani wa daula eka mustawa hobonze abola dimu angalie fikira yenu reanalyser decision yenu ukana eba ne decision yenu namna ikawa irengwa itimuze shuruti au kejatimuzi la shuruti ikawa dizora zivumbua thaqafa uhayati na hizo zonti pia razivumbua kanga mzesheli yao rangali ukana ba mifikiri wa akili au kujafikiri wa akili yule fikiri yangu ya bili decision kange jorengwa la dimure ndere angalie decision ila gejori ni kamarunda au kenori ni kamarunda ama basa ino ndera nzuri fanya relation zatu na sina Brazili waje wadori fanya qadhiya muayana decision nge jorni kamarunda kenorni kamarunda lazima ndo wakensi wafikiri harima janibu hamadi. طيب gasini nadharia au theory ya urenga qarari ikao sio mbakana de qarar aqlani ya kiakili ijoka shamil bimana hindi lokana mwanzo naangalie ye mushkila kao ngore mau harimo daula ngotusha undaho de masiwa yonsi pia mji isiwa na mnaji shamil sayo decision irengwa ala mustawa wa he daula shaitsirengwa ala mustawa wa isiwa isirengwa ala mustawa wa mji haubafu samba aqlani shamil asnela decision ikaunga nzo irengwa theory jori saida renge decision mbakana alwasaili ze wasila njoko rumi amjorumia ambasadi hatu vonze amjorumia waziri amjorumia hindi mono daima ni wakati waziri au konseye wa rais wa daula msaidia rongo boto si hadzaha ndio zabari hindi kana olamri hanswa mukhtas udosi sema dzaha ya rongowe amangu rongozo wana watiti amangu rongozo wa rikao kwa sina kima ukana hizo rafanya jukanza afanye nafanye yani tifikira kana ngwa sisi wana hao rakansiri wa ishili yao kana mdungo no kana manu andu walona hamu nensi ya hao wana hamu na daula wanu andu ikango na hamu ne generation ikao isomo walona maarifa rahanao wajuwao mono mahisi mashindano vano kadha wewe tsona hamandu wakanze wakufanya bangano harima ikamono ye mission ikao bisiwa harima Facebook FM mabangano mtsona namna mahadisi ya kaka kama stehi kana wei waziri wei conseiller uononga ya juha ya disora mahiyo wala
wa ila akhiri. Nabo yo fikira kubidi bakia upolevu dhamana wa daula, diplomasi ke mustarabu ya kensi ya leze fikira zahe hamwemweu no ili ya jo waswili harima fikra asasia ya juwe kana banu wendeso mushtama harmensi ngoya hahengabo amana yansi na wanadamu yo fikira asasia. Tayib, yote janib harma ze wasaili kawa ndurumia no ili wanduwa waswili harimwe qarar gasinezla nadharia klasiki theory za klasiki wakaiya realism liberalism na iza ne theory za ko critique qarar hizo nsipia wandu jo uzangalia wandu wazisomo wakati kao wandu wanzo warenge decision ama mbwa mbrevu maana ino ilmu ikao muhimu lazima ikae harima ensiatu. Tayib, baada ratwa fikra zinji managabo afkari zinji ngabo zila awamili ikao zotongeza kane qararinu ikenjema ngabo zendo ikao iqararinu yo kambi na hizo zonsi pia lazima zikae harima ya akili ya daula no ili wandu wasili harima decision hizo nafanya bani leo wako si hansi fikra muhimu ukana wewe wakati ujiona decision ya daula lazima ukensi ufikiri nganzo ureje ekango fikire qarari rengo hondani nganzo fikire mbi yarenge qarari yarenge decision hii nganzo umsome psychology ranche siasa ranche ekonomi mbali umsome demru waye waye mru kaunge mnono waye mru kao haenshi maisha mema waye mru kao hasomo nganzo umsome psychology no ili ujishina welewe ukana emru waye nafsi ya mahabaha ino wakomori ya mahabaha ine mruoi ze sentima za ine mruoi zo zihanje wengu myengo weka sumyengo izo nsi pia nanzo msome psychology no ili ujishina urambuwe iqarari ila uyelewe hanamna ikaudo bahanu yeye anzo ya waswili ile fikra al-asasi karanzao ni qarari ikaunge jure ngo harmo dawla bikansiri fikiri maana dawla wala manadamu diarenge decision chasi de dawla rivumbo dawla shaula mwanadamu kaunge na sentiment mwanadamu luna fikira za hahe mwanadamu luna ideology mwanadamu luna aqida mwanadamu ikao zebia mwanadamu ikaungu yensharma mujtama mwanadamu wala ngena ndogo kaunga zijomjiri ya hunu na zijomjiri ya hunu zitongeze ukana yarenge decision mustawa hondani mustawa bonze la dimur someze dawla ze ideology siasa zizo nsipia la dimu zike hashiri wasoni mwaho no ili ujushina welewe fikra muhimma hamandiyo ikango rengo qarari ngabo theory ikanga zijohu saidia welewe ukana bani qarari inu irengwa hakili shamil ya mustawa dawla au zinu wasila ikaudo ya pangwa ijeina fidhishi towe qarari inu mdu ikango so jijarite balbala wimbu ikango so jijarite fitna lazima direlewe zila theory klasiki ikao zouka ya harma dawla ziwasulishe dawla harma decision ikango joka de solution njema na qarari joka qarari njema abo fikira zinji ikao tiziransi njazivungwa mana fikira ikao nganzo wandu wa kensi wazitwalie ila akhiri. Tayib, aba hainu ngari preparewo ye halaka ijao namna jawra kwanzi agenda ya dawla. Agenda ya dawla sho hindi ikaramba de agenda ya dawla. Agenda ya dawla ha mukhtasar iyo de siasa ya he dawla iyo de strateji ya he dawla strateji ya he dawla lazima bali fikra strateji ikedo boju strateji ya tu hindi komor de vision ya 2030 iyo de strateji ikaw ya he dawla ikaw ibali waba sain strateji yonga ba fikira hindi ngaranzori basa wema siwa ya dawla hatu rende harma dawla njema yo de strateji. Tayib, strateji hiyo wakati joko jibule suala ukana ngaranzori hensi agenda abonga joko angalia zila besoin za huwa nansi zila razivumbu ukana ngazanzo zile ngwa qarari sayora angalia besoin rihensi strateji sari hansi strateji si uhansi mbahindu parao siasa siasa yode namna mimi njoko bunga ye fikra na ideology loni yo nirenge decision soba de siasa siasa yo la dimunike na theory zijohun saidia no ili ni waswili harimazi la decision kawa mjuko zirenga ndenge decision ki demokrasi
ndege decision za ki dictature chama de siasa ikaunge josi hontini mwe strategy har mwe siasa ila ladhimuni si hobo ntini hensi program har mwe programu ila hensi wa khutta ikawa tanfidhia zjodo aplikewa hena usiku hena mfumo hena juma hena yahowa hena mwezi sa yoho ntini bala wakemba hindu iporao tatabo ridodu ngarangalia strategy ngarbasa wawa inti harma hindi msomo abula dimwa henswa siasa ya ho msomo ngarbasa wawa inti harima ledima kanzoba henswa siasa ya hele dima ngarbasa wawa inti harma ejanibu ya he siasa risi harma siasa uyo engarjo kufanya siasa ndahu darma ze peiza kiarabu darma ze peiza kieuropa ze peiza kieuropa ngarendo dahu eze peiza kiarabu ngarendo dahu wa hakadha Paibr hanse siyasa e barnamaji kaungar joko ihansi no iliri wasuli harmwe siyasa ritahau hindi ngardungo barnamaji tsaino ripange wanazioni ripange maliberi ripange wanansi ripange pumela mapesa ripange namne kaungar jo balia zendogo zida ziwasuli harimo maanani kao duranjori wasuli sayori hensi ye khutta ikau diyor joko aplike no iliri wasuli harmwe strategy yoyola wana ndahu wa Komori yoyola wana harima wahanrabao bayanun alwizari daila i'lan daila ndongo ikaunge jote kelezwane daula sayora mbakana abungar jorenga zila rifanye agenda ya he daula yodi mahadisi kaungar jowi hadisi harima ihalaqa ijao shantu kanzani mnikenie fikra al-asasiya izorjo hadisi harima ihalaqa ijao anumbo Mwenyezi Mungu ukana njamlatizani wakati simunishani fikra ikao aniombo Mwenyezi Mungu kana ti sehemu mbabititi harima ula mwambabi zila fikra ikao ngizo harima ngizo nansinzi harima ensiyahatu ila an naltaqi fi qira'atin jadida wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.